business environment. Under his leadership, isa na nang turang ng karnival na bisere yung matene kutu isa na kasnibuli liu ikam to sa nang kasnibuli kemudian sa na tumtumbu kenan daw ni bisusun nambi sa nang turang na taltalang kasi may nambi tigo sa may wakulong at sa tigo na nanda bisotara kena sigili ko o maruta ka to ka boleh na nung may chiko malway kemudian nabuso primary school na singani kuwa au keresa na nung ni bibuso tin bersa ting manila ko lako to bibiso to bola yor to na turang may na wakanda to may dake may we moro to sa kay bisul sa gabi pangalal tek sa kitong ngol sum sa karaw may kina dali palislis pong matentu au dotula sa katiko na usutu ni nonra bota uli din na lumenda usutu ni bingarabi ni no kumatentu ando sa na tiki bimbi na no kubilu take mena bengono sauti me ado sa kamay na singendendai na kalamina sa tiko iliu na buli baru teki tungai na nonra inguna itumtumbu ke nando ni besusu era buli nga nangone sumira na nonra iduruduru ka buli raw talanga na ibol ni buli. Sombe na luwam ni era singin donu mak. Me wakatu watani kira na ngone buli ndai. So be kenta na itumbu so na itampang kasi inda kalwa da wakalibu. Ninda mbiu buli ni singin ni sumirawa na iduruduru kina ya ni buli. Matatro na sa taljunga na andel ni nungu bilu taki. May mga mamanda taki na idolo liu. Nung garabo na itumtum. Sa ni somi na idurduru. Na ibol ni buli. Kina non repondo mondo na lumenda. Nung anda may upakan tayo taki kimuni. Inang balabunga ni nungu bilu taki prime minister. Yan na siya nga kina ni somi. Na non rabuli na lumenda. Na namni ba kuway sa kanay tumutuban na dur ni buli kena bebo kini scholarship na ebeso takabukan doon na buli biti sa tumbo na wil ningo na retur na primary sa tumbo sa katalanga na wil ningo na retur na secondary sa tumbo sa katalanga kir na luenda rangole na buli tordaki kito reta talanga mera buli na luenda ina patangen de rendon dua andon metareda que nabe kai bota buli di kame tu bagi binaka na bol ni buli kina non de tiko nang kasni buli kamarutaki marutaki ndine biya una nung main dola na boli bo ning kasni buli na buso na buli binaka sa kanil banda baka tutaki talanga na non ra tiko binaka na non tang kasni buli nira bukabal tagi binaka ng kasnibuli kaya sulia na yalo buwading kabukir ng kasnibuli na nonra baka namat at todo ko kinabi patabuliti kaya nagay pakilangan na kinabinaka ng ngonibuli pero sa kanalibenda kaluraya na madalin nonra biturun na nonra patabuliti binaka ng ngonibuli na bukan data kinalesoni kaya natalita ka kinakina mera tomana ini na buli tordaki. Iliu sang-sang di pakaputukan na yalo ni Bengarabi na bikur ni buli na tonda ko ni Korlelew. Balata nga ni asyang ni binaka na tubag ni wali buli kaya nanonra chiko ng gas ni buli. Mengay ka ni kuri na walolom ni saw ni bibabalitaki. Isul sa kabira ng gas ni buli. Nabi kanggo rin do bakabun na nonra pakatabuli di bakadana lumenta kabakan din jinataki yan ang malmulum ni nonra ka nungon yan ang una sango sa paruta kitchen katul $0.1 million ng dola na ken raisaw ng kasnibuli na pingkarabi na tunda ko ni Bikorliliw
Na yang ngo sa bakit sara boy pota talaga ng kasnibuli na sobnibuli. Sa baro tagi sa kabire mi mama na milyon ng dolar. Mera beso mi tagikin. Na beso lim sango ko tamay na nagumatentu ya na sumi pa katutubata ng kasnibuli. At iubusak talaga me pakatur kita kina ipakaraw ni buli ana bekur ni buli ana tonda ko ni bekur liliw ana mada ro saoti wa ndola basa talanga na buli ningas ni buli may sawani kula primary school o ratu be koso primary school ni do tata district school kapakaki na ko sanga ndola sanga mengo may nambuka luka district school mutasa ni kwa ni pakatatan ni Cornibuli ana tangilambo lebo Winston na matantu taratale iya na kinapakatangin ng ganyan na meron ni sutama na be tangilambo lebo ina numi na taramay na nung tapunuan na be ang bagsatu na kinapakilaw tayo na bingor isang ni Osia na matantu si Cornibuli ni matantu si Cornibuli ni matantu si Cornibuli ni Lotu si Cornibuli Banua e bebuk na matantu na be Cornibuli kena be ngonibuli ena nonda bunua sa sanga na matantu me tarada kena ipakaraw ni buli ngandrebi me toto bata na raw kabo buli nindo na ngonibuli suba ke nando na ngonibuli may mbua mero buli ena Cornibuli binaka mero mga taka na be misini bobo me toto bata na be kar buli da karayalon din na kasnibuli no rabing grabe ni Sarasomi karamar roi binaka en non rebe bali na taka bang kasnibuli na matatamina sa tsuga ng ngongo sa somi sar binaka sa lebu talanga na be katumbo ni taka sa tandola ber ng kasnibuli kabaro tagi talanga na yaya ni bengarabi pang kasnibuli kena tariba kena be kaiso me binaka tagitik na non rebe garabi sa boleh sa chiko boleh kemni chiko na kasnibuli mani baka binatang na nung nibing garabi me baka sangan ni matentu me baka binatang na baka tengin ni buli kasa nama ka chiko na matentu niyo ni na garaba sarap baka binatang na nung ni bebo tabuli di wira sa kanakaw ni mbula ni bunongo buno baka turangongo kamuni sa rangone ni buli baka ukoa meron ni libu na unuway, libo na loya, libo na poilate. And kami libo na sango na buso. Nabi sa kanang gangani po sa kanto kay sa kinabiyaw, may tigini naman ni may tiyo sa kamo may dolabo na pala ng kasnibuli. And kuribuli sango na buso. Pinasa po libo. Set. Kurang menengah ke mana kena lotu. Lalu tangan apa ini?